Kailangan ko mas speaker. Dahil kupuraw, kupuraw lolo pan paron sansad. O coach samat sobe di labalap. Coach manaman oroson. Irta kelep makin gajan kat wasa koros hansu Travis. Irta kelep magajan mangi me koros. Perbil gajan mangi sanggi taramas tuan bengkit. Bagi rumah kosannya terran ceputi. Orang bil mangi ranat silok sang daud. Sudah merasong maing samat kud labalap. Bagi irta kelep makin masen tasong kan koros luyaw yo poitan tuan kubrar. Kalangan labalap ni rumah yang samat kud labalap. Bagi sabol mar lembok parabat sudah ngwakila. Kara yang kit pukat ramasakan mga maur yang bertan mesan ranwat o setunggal ngiksen sabol mar roson bakir katski yang kit o papali yang kit. Kalangan labalap ni rumah yang samat kud labalap. Wonat pan paron tulanan tatokan ranwat. Se paron sakaradapan kubraro peki. Iran gajan paron isabol mar ngayon kamarain ngayon sarawi. Kung yang kit na niya kuburon ranwat yang amanaman sengag lalagong yung marain pi at tungal pukokan sa pan paron uya. Jodoh kit mayakot maing samat kut labalap. Akomita mahat kelo kuburopor. Masa koros hansu koros ni mayakoros. Seperti kabing pan kuburomu yung kagamapkat koros. Kemarin sabul mari ros at kawan at sonda son kamaur. Sontom labalap kamun Jesus Christ. Amen. Kailangan din Juan Baron Perez o Senator Gat teka kaya kailangan sa pambatay luya ko po. May banto na si Chief Clerk Pwuhng roll call. Senator Kadkadaur, hello. Senator Kikwabis Jr., Senator Itakaltui, Senator Ricky Carl, Senator Sonse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterico L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Petzen Latorre, Senator Denny L. Leben, Merry Christmas, Chief. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Tesfuo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Nitro I. Simena, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan essential magtry sa bulman ke quorum magtry ka kadlan sa bulmatay uya ko po. Amawe magatong kubro pa yung kakulian tayo diya sa bulmatay sa karatahan kapyung mahal sa karon Mexico kapyung lab pang kubron anilab sa karon kay Boniyo wala pang kubron rakso ko wala pang kubron ni Shoko waon ko sa bulmarlikan ko nanalang ko na kayay ko autororong labalap kay Tupaliyam Tiyak Momocho Government National, State, Local. Waon ki Kabinaan Pohnpei, Honorable Stephen St. Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Movic. Waon ki Siyongkopong Labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy Siyongkopong Kankoros. O saksit, itingal wawong Vice Speaker, Abram, Lorliter Latorre, o Honorable Senator Kankoros, Langilang Samorok, Oloyso, Seriso, Siyomasakan, o Maron way kasumpal kan ngawiya uliya pendan Kalarwood men Pohnpei Koros na banteng trail nan Chamberwood melali bilman wawan kiyo kasumpal ki Director and Treasury Miss Lawrence o Israel kan mayang pateng trail nan Chamberwood
kan kalal masdi kan kalal rakat ok tail eopenan an wiyo kupurun hanwot toy ban policy supplementary floor leader pen kakal wild tail nan wiyo kupurun hanwot floor leader Kadkadaur. Kalangan kamu speaker mana banyak berpatu kamu kupura tunggal kapingan kap puli sapul memesan salia melil patuan kupurakan korus kaping hotel bagi kupur mau kupurani kupur seulap sebukun ke makai pipe tu nama mentai Allah yang rangut net sana mau speaker itu tunggal kaiban mau ngak patuan sapul memesan salia nilang pang prontrail subai di Pohnpei melil wong kun komi wong tu pai speaker tuan ku wa bang purana bol senator kan korus melil bilman wong ku long samuru ko korus long konatakan uluiso seriso long nuai ai tungal wa ampil kak melil wong ki rail lapalabakan korus nang state level national level local ibelman wawungi railman Pohnpei koros o ay tungalwa ngak wawungi rail kan koros melel liaron maka saunalong director in finance mayang patong trail ranwot speaker kan kubro ogi item number 5 asu the channel diamond pagpang promal jailang kak kapantalang uya kupurkan nabampat wo tumurun ranwot Kariaman. Chancellor Kamagit Metok Supplementary Journal and Kapantala. Pwuhng yami utpun Kamagit Supplementary Watawatu Alaltan Journal Kapantala. Kamu floor leader. What a privilege, Speaker. Floor Kampurian Ponisima Senator Pahrek. Kamu Senator Pahrek. Kalan ko, Mr. Speaker. O naiban yang patu dan Supplementary Yukuburun Ranwat. Iman baca yang kamu Israel kan bertiamer. O paruan yai tuangal kapeng ban kuburan samurai kubur labalap. Pwuhng sabun makubur mau mayayang amanamental korus tayo kiyang panawaturan kabut o bileu paner nan usahan mo kubur taw mitungod. Mr. Speaker, ay tuangal privilege may ben paruan ang sukset dahil ngak tuan nasi paruton takat Director and Finance and Pohnpei State Government. O patuan na yung tagatskiyang ngayon, napalan labo-labo. Kapadayang mat, Mr. Speaker, may kulukulat sa nantan paswat, miyat show you nantin sa way. Abahan, so sa iya po, may ibang report ranwat, awasakan may sutagak patuan ang kakparatanan may lokayawat. Kaya misagila, ibilman kapatayang sa matay director, sirapin masamaw riyaman mapiligin yang patyang sa matay wikuburan koros, ELC o managalar, yadan sirapin tayo. O bil sa matay, may assignan ng sa matay session ng ranwat, o patuan ng rail o katkiyang rail, wala palaan, labo-labon Christmas. Kalangan promoy Senator Pahrek. Kamawar. So may man patuan, may gut liya kawagak ni Shampa. Kalangan Mr. Speaker. Mamawar Senator Pahrek. Kamu Senator Mr. Speaker, itu ngal sekarang kapung kaya pun wawan kak padang sabu memperpatuan nilang itu ngal wala bang promoy my Mr. Speaker 1 to 5 Speaker floor leader. Itu ngal water road bang kupuran di sana lah mu nasa Pwuhng na napasok guys medal one di priya kampakabayan representer kan padang kupuran no kasamo director in treasury oral kan normal wat kasamo yan nasa maday session my Mr. Speaker tata kasambal yu de bang yang lalu me chairman in committee in chair ko bana pali ran wat lasin pan kaim sak sabun matail siya ba na choror tatagwo ikasambal ki i matatagwo toka tapit and badiyang kitail ang report wap niya
sansal na samatay session may isang rawad nilukwarin Marakan Honorable Senator sudah Pwuhng child eri ikasambal kian Pwuhng ni ada bangkad lang ab matatawad sudah panuyaw ranwat ay kakuyawi non-session in January. Sudah pada wan ya pan moment how tan committee kan non-January. Eri adamiya kubukubura metatawa magit ni mepitatawa sudah pada yang cai. So men uyaw bu dari sudah mangi Japan moment committee kan Januari. Maban mi pe kasalin robot kan apal ranwat men bagita kailan kupurela. Wi ranwat mekak mugid nin tuan tatagan committee jayan ko. Mi ranwat. Ada mi committee jayan ko nan Januari patola o kasanti pan wuksang dami mi tatagwat niya magadier kamelele me sula me ko tekak Uyaw ban kapandela at that time Honorable Senator sudah Pwuhng child ay rawad may men patawan may Mr. Speaker ban uyaw men kubukura at miya pe kasal magkaya katiyang nandatawad ni may pito sa tiyang Pwuhng child kalangan may Speaker, point of privilege. Wow, Senator Coral, kami Senator Artui. Kalangan ng kompromi, Mr. Speaker. Jungal sa karatang Kapwuhng pangkupuran na nilat, nailal pa dyan sa karatang wow na komchiyang year nilang nailal wow na komi Vice, Loro, Honorable Members kan karos, Wibilmen wow ki irailakan na pa dyan kacayil mensang Kapwuhng, mensang ranwat. Mr. Speaker, sansal men mensang watch, olon way kasang parliament pil pa dyan kacayil. Di makaretay men patakit delegation in Sokes kano, sa karumalwat ay langkak kasamo Speaker ng Council in Sokes, Mr. Ramaray Jay Pwuhng Kacay. Kalangan Senator Artui. Mi ada point of privilege. Masodra iban na kami Senator Net, kami Kalanan kami Speaker. Iman patuan sakar kita tunggal supplemental sequel ongnen Iran privilege masansal sangren chairman and committee and chayan go committee and morning haramakon bang kupraye bang patuan tola kami kalangan morning ban patuan tola patpato ay man patuan tianggi tunggal sakar misikelang kay punya wow pan kubran nilap kaun okot kaip kuburo sola po sa pagan ko nilap ang sapul makatian pinin ko kusanet men and mensang kabon ranwat Pwuhng sapul mamui masanen kay punya wow masan saler nan wasan uyalam-lam itungal sagaran wow lapan kuburo mang speaker wow nagi yang amoy officer Vice Speaker o Floor Leader. Wow, iman patrawan wow na ki Senator Scaros. Mayang taweta huyalamalam. Huyalamalam me paano huya Kem Saklan, huyalamalam Toror, and supplement kauna pa riya kitri saklima. Wow ki Israel kan me Pwuhng huyalamalam and ranwat patunan calorie. Po Israel ko me pepeyan men kapesekan. Po Israelan yang Pwuhng mamangi patpatrawan. Uyalamamen sapul marail arail tungol pin ko kusanet kisa keo. Irat tugitruk me men patrawan kapatrayang kasaleta unsak ho mau and chairman in chayen ko chairman in committee and moni mepit kem saglan uyalamalam and ranwat ong uyalamalam toror ong uyalamalam kasan toror nembe
Reisek silu. Ira ketin sair Moikap te kasanti kap and pinin ko kusunat kaysa ke maban uyawi maisirban sa bungala ay tungal men kataman ban Pwuhng maban uyawi san mari sa kriyaw and Pahrek paran kauno dia kitri sa kuno yang utong o kasampal lagi report and committee and chayan ko dahil chairman vice o yangara members kan and we are wila ranwat papani kem sagla ranwat o tamag talban katintiar supplement kauno kasandi and reorganization and we alam kasandi and sanwari sa griyaw reorganize sa kuno chairman kakan suratutu ete vice kakan suratutu ete apne melel members kan pan suratutu ete I pene tungol kisin kapat o experience ran tepe mi patrongan uya William Ben ton way mateleni uya Ben way yang wasakset eri en sansal me anana Ben and we are with the dogwet ranwet we gitrail sudamang ya tepe lakap kauno kelep mamangin into an sansal nan low and one baron Perez imet ni aralab mi men sakar kita mang speaker o kalanganan kamu o korusyan erer Tanangan masular point of privilege ay ban bonus of floor leader aduman mag-trial cut law trial cut yang nan ansun masin ben rew ak mainak trial kupurata tan yawi motion and kakitan kupramay Kalangan speaker mo na ibang patray sakara ko bromile tumalwa ang kapatpatuto bang prongtang purakan koros ere bribon ki katto patutun speaker and counseling mun sakos magbiyan batang tayran speaker kam kubura ang kap sakara ko bromile kay lang kakrop sa bulmatay calendar o katiyan bono drop today standing come to report Kariyaman Chancellor mo kumuguthiyo mayor drive na chavaldi ang ban order of the day ye standing come to report Iban train makaros katir po standing come to report iban po na sa chief clerk Standing committee report number yopki wali sa kwalu line release sa mao mapit PSL members communication number yopki wali sa kriyaw line release sa mao sangsal medium team judiciary and governmental operations Kailangan dyan ang kakatiyan at masin standing up the report iban po na sa chairman and JNCO Senator Perez Kalangan ko, Mr. Speaker. Men baron ito motion dahil gag masan standing committee report riyab ko wali sa kwalo level na risik lamaw. Kariyaman Chancellor mo kumuguthiyo mayor koros mo utong kumuguto masan ni Pwuhng masan ni so kumugut paita well kumugut paita tayo bang kakatiyan at masin be may kupura po na siya sa bulmatay chairman and JNCO and tapiyata sa bulmatay masin ben report po Kalangan ko, Mr. Speaker. Ibagi itong alwa matiyang eran kag pada ban ko bromay. Iman baron kamel me sa morail biyo ko bron ranwat ban barotan an wewe. O bwegi itong ngi le ban sansalong wi pokon iman baron kabatayang itong kaitargi itong sagratan wow mensan ranwat itong wow Formal malan leile en peptien kala bako isoko lekent ko an kaniyo kanan nanalek won ki ton Pohnpei chorus PB yang social media the radio o chorus yang kita nan piya guburon ranwat speaker Pagingag patuloy na noralap robot oralap iban barawan tamas ira kay me
we are attachment and report words. Bepan nena kayang kis mebit. Rapan Pwuhng na sign and committee words. Yay members communication number of Legislature, Lebanese Rizaglamao. Chairman kom yata mamasan ba Floor Leader. kalangan speaker kom kupura chairman chengu etukal wa kom kotyong na yata mamasan ba tayo nga kotyong na mamasan ba In Pwuhng ito motion child masan. Child Komal. Speaker. Bale rong na supplementary uya kupur o mona tay komal dik tay kat nan ma sin ben standing up the report riap kuali sa kwalu le bnia reisa limau oi ban bonus chairman and JN ko Senator Perez. Kalan ko Mr. Speaker. Mail kuburaya bukan kak pada yang nan ay jual puko ay pada uya sabun mai latu and Committee and Judiciary and Government Operation. Nan sama day grotor on ranwat miiran kay na may yung patota ma konang report wood and gagtola ranwat. Mr. Speaker, honorable members, chorus, even gag sansan lan record ranwat ayo report wood and then Senator Michael Yang Uyakubur.
o epatawanta jungal copying robot wat. Ayo bil motion uyawita magtay ban sa valben ranwat magtay council sa matay uyakubur special meeting came siglan nan parut. Iban baruan tolo iban baruan watak attachment me nena besangar pan guburkan. Uya Reverend Pwuhng sang Senator Mikael. Baruan ikasik men kairwat an baruban kuburomi niyamu roson o kubur malatok. Merry Christmas o kasik Paratuan Kadkadaur. Ay tungalanan rup kawasak pen ay tungal sawewe o peikasal ninduan ay wiya emen tron Pwuhng ko kusanat kaisak ewan wiboganan Pohnpei isyodra patro Pohnpei wen patrang Legislature kaisak keo niya kamakit and kolokolok kakiliso watia sang ay tungal pukoan Vice Speaker wege kamakit and kaula ong Senator elect Wilson Panuel medron Wayne Kitsi usatar wen gagyang uyamen sabol marail nusus toror uyawyer ni agotrober isak payu uyagitro isak lamao. Decision and kaulawo utut for legal opinion patro nan PSL miscellaneous communication nan basilugi eu lebilnya rusak lemau na uyawi tasang pain submata Legislature case ke what lawyer obil person on standing committee report nan beriop kisak lemau lebilnya rusak lemau na lal sanger momotungsak Legislature what in November isak payu kuyagit ruisak lemau. My bid credential and Senator-elect Wilson Panuel. Ay tungal sawewe o peikasal to kay irabugat kebahasan salpa. Kayu, my bid sole judge. Linduan apukiti nan ruwas and person and kusunat and Pohnpei matoga member and Legislature ususta o sole judge wad ma tatok kong Legislature ansyo sura libilipit. Kriyaw yaduan kawait a legal opinion mesansal nan ESL miscellaneous communication number silubukiyaw level na risak lamau ni ay we acting speaker met we ira sapung eleta ay ale kologope kasilu we ben kawala en puko ususta o itita kan kasora sang menen kaulawo ni shorte karapetete o itar en kasora lang makit kapelepel en kaula kabayo ni Legislature ban ususki en kasability pukohan officer and government and Wayne Pohnpei kamakituwa ban uyaw ni usus rir te usus ni liguar. Usus rir shogun tokaja confirmation and nominee or reorganization and Legislature kalamau ni kisang ta atiasang pukuan Vice Speaker Pwuhng Kotahan Kaula and Senator-elect Wilson Panuel kamagutua niya uyawi yawasa ruwasan pausan kusanat pan tatok Pwuhng kolokol Pwuhng may tungalan ki. Kawano kem segala. Di kamakit kan me uyawi yung atiasang ay pukuan Vice Speaker me utripa katan ki me yei kawait and rules of procedure and Legislature. Ermak kamakit pukat uwangata ruwasan pausan and kusanat. Ang kusunatakan o kusunatakan ng wipakan ng Pohnpei.
Yatuan kamakit pukat apan apol. Committee report number Riyabuki, Walisak Wallo, Riyasak Limau, and Gak Sansal Pan Kuburkan, Reban Pwuhng Rapidolong. Dahil Gak Sapulman ki background yung Septosang ni Sabmaray Tatok, Makasanay Kaula. Mr. Speaker, ako drover Riyasak Silu Regat Riyasak Limau, Acting Governor, Mobig sign nila Executive Declaration number Riyasak Limau, Lebanal Riyasak Serosulu, Mekalogi tama Mr. Panuel as the victor of the special election. The Yima Kananan, Usus Tororo. Ni Okotrober Riyasak Pa Riyasak Limau Executive Declaration number Riyasak Limau, Lebanal Serosulu, transmitter rong sa Pulmuy office o assigner standing committee and JNCO Purankak reports kito. Pilmie kosanti kay mauyawi me pilatres report and standing committee reports JNCO committee report number Riyasak Limau Lebanal Riyasak Limau me recommending me Wilson Panuel ekak uya emen waliabe. In November, Isak Pai Regit Riyasak Limau second day and submatal 19 special session credential report alalta sang 11 legislature wood. O magkawait momot ni Rano magkosanet magdahil ban katpen ang moren sa ilogang ban uyaw Pilipin uyaw ita sang Senador Mikel iman baruan pagi ITN gag play nan screen pagdahil goros and gag korong o ni pain ngile. Privilege you, iba daw kami alam kaya ito kahit pa na ito. Ako manane sa inila tikson to ng kalpasaw niya ng ito mag-pure resolution and crossman ka na nanay daw. Amigod naman sa karakita, Speaker, kayo ng privilege you, iban tata, Senator Simon, Senator Lator, Melay, o sa lagalap sa alam sunahan ka ni o tuanuin kitin siya iya sa pulong mo at tungal katong kalangan tan kubramo o mumotel legislature kaysa kawit naranwit pero kubursatan na niya na kamanala out of an recommendation and report na kampiyan siyan ko sa ikilong. Natakalang Senator-elect Wilson, the Honorable Wilson Panuel. Kailangan kubro mo ng Speaker. Kailangan kubro ng Senators Koros. Ay suda na approve ng Speaker. Tuwag ka naman kung kagsaklaan running special session. Kami lalaman, kung kita tao kasantikan, kung ano pa tayo sa korrespan, pasan, usap pa ng legislature. Kaya tuwa sa legislature, tugan magkakawala ng running session. Nanawi, a special session, magkakatangkat yung kami lalaman ni. Anso matango niya, so kayo tanong sakto yung nanmalwad. At pakayar ko ito kasantikan koros ang kaulan. Senator-elect and kakuya mon legislature unsak niya so sa katong kailangan ng pan kubrom o honorable senators karos tama sa ranwod o yan may kat kasampalang
Chief Siliman Maria Uliapan. May sabing toki, yatatan, ang sige maging karawatin karatama. Pumawi, tan paratan. Ay sadyal rama. Kubra may kalangan. Dahil kamanalaro buat yun, merekomen. O kasanuti mo ulagan mo. Anso, dahil yung saktiyang nan chamberwood, ni special session yung magan. Sa Kamanala, Church of Menawali Farmers, Pohnpei Farmers Day. Uwi alaman Merry Christmas, Water Konos Merry Christmas. Ay tumalkato. Ang kamus figaro ang narokol sa nito ko. Kailangan ng programa. Ang privilege kailangan figaro pro. Kailangan Mr. Speaker, buyan kaktaula ng report what di ran what may legislature kay sa kayo Kosaneti me sabal penavan wiyawi no unsak kompan call special meeting the special session to that ngak akar sustamano uyala kaula no Pohnpei sa kwalo rigat risak limau kamagit pen kaula nagdal kosanetier ni isak payu wiyawi tasang wiyawier sang acting speaker meter. Nia kawiti sabmatai lawyer kan langkak check rule ma esukak wiyata kawalawat kalep pila. Leda opinion you mapatolong opinion what we are communication ng kasilibukiyew level na research lamau. Nanyaral check rules of procedure. Iral padawan intingita opinion what na kaula ka kuyaw. Mr. Speaker, opinion what niyanso na padoda Iral sabmaray lawyer kan shoto padawan statement what uyaw isang Senator Miguel uyaw. Wegi journal site intingita. Opinion uyawita ni omotot concern pi kaula ma uyawir ni katar silugo ong justa whatsan panwal engak lugotong kaulayu obil katar silugo luke chongkopong embil gotong kita kaula so dogwat kaleb kilan November isak tuaw o Kadkadaur Associate Church Hanson when kita kaula ng panwal. November isak wano iyak isak lamau delegation na sa ilogla ng West Philippine sa Bagdong at Pohnpei o special session petition you Sainlar o Kosandir na special session pan uyawi o niyanso water leadership pan uyawi na siya quorum. Iriyasak issue November isak 2 isak 5 session watcher o ita karapan special session what when address kaulam Senator Miguel Yatan Yansunoya acting speaker. Senator Miguel Yang Patronet. Rano showed a quorum. Outside Taulang dan leadership. O niyan siya magong maitang and
an sabon magit to al floor sawan padrogay e padrowan wiaran mesudumao niya padrowan se speaker kom tikte makom manuwang ay kosanti sabanan mo lang ko mama pergi kisu niya quorum o special session wat taular o communication sila tayo may uyak tosanan sa madal mamasan ran yay legal opinion kariyaw may patrolong makawewe iray sudah patrolan may niyer kosandiyo uyawi and special session in Pohnpei sakpai ima kartay rail issue opinion wo based on rule harap sudah patrolan niyer kosandiyo makawalawat panuyawi lan special session. Mr. Speaker, tarobawat the English communication silbuk tayo masen pe uyawir o umot unsak aleta. Lan masen pen irapukat motion you patolong. Napatuan Mr. Speaker, we the dog wood Eastern Shoren Legislature. Upon them, we have a enga kuyawi. Omot usap Pwuhng o suskila rano met the dog, the uyawir, in November. Pohnpei sektual, the acting speaker Miguel take call or we the dogwood short a minute. Nolan point. Pwede saban madail kusanat o bilpasan ruwase. The legislature kelep the anki manaman and the kamotang tim sustamen dan momoto. Tadon why legislature kelep man be soul church. Waran mat umote pungkitar nadakot sanar mene motion you up in patolong based on rule 3T na patolong. Mr. Speaker, wagi rawat kasarsuati la kaskatwat. Then patolong we had the motion and got removed. Vice Speaker Tanay Pugo, based on Rule 3T, the Baron Y. Mamasani, any member holding a position of an officer or a chairperson or vice chairperson of standing committee in the legislature may be removed from the position by the concurrence of the total majority of the members without regard to vacancies for misfeasance, malfeasance, negligence, or of duty while in office, or for serious or chronic misconduct by the individual which misconduct causes or is likely to cause public disrespect of the legislature. You know what? We are here. Ogdail Patawan Sanger Apukon Vice Speaker. Abilitut pon sa matay rule 3E, the Barowan sole church for removal, the Barowan water. Rules of Procedure 3E, the Barowan, the legislature shall be sole church as to the removal of its officer and standing committee chairpersons and vice chairperson. Mr. Speaker, the dog, the uyawir, merapan pong uyawiyang may Barowan water. Uyawi, duan ruwasan sa mamatay tosan o rule. Kaya ngag Barowan kaim sagala ay tungal report si Speaker. Ni reban pong pukat assign donger standing committee and chain ko sa Barowan na irakan forest. O ira makain kasampal dahil kag
en Pwuhng ite repan Pwuhng magakuyawi decision na speaker kalep Peter. Decisionen Kadkadaur unsek dan open session sure magak repan Pwuhng. Email eta robot wat kapureto kan kupuratai kan wat repan Pwuhng sure mai yang engak repan Pwuhng puagi tu wasim sabmatai rules of procedure or person kusunat kasantin momotuat sure emen member kakuyang kasantin speaker me uyatan ye speaker ikalep ima repan Pwuhng te appeal kakuyawiyan Keriau ni committee baruan ale complain wat repan Pwuhng wat ang orang ma legislature pan moiteng engak repan Pwuhng aban kak tula likin ale lawyer or legislature would fine email letter standing committee report kutom bang ku promail pagi rapukat shote an ku Pwuhng appeal pagi pasantian molwat o shote an ku Pwuhng kita sudah yang manaman and repan Pwuhng whether the tongi and then legislature on repan Pwuhng Kem sebla Mr. Speaker, iman baruan yan sum protong retai ini baruan sagar kita ay sagan po. O iman baruan bagi dan kasi baruan nan TV kamat ini baruan ni pengilan. Senator Nicol via Iratorol, sabun Iratorol memang kasaleta. Bagi ayo sudah moiteng bagi ada kat dan masih pen. Kamu video, ay patuan di bahan moiteng sabun ancho dan Iratorol. Bagi Iratorol dan ranwat, ay menpona sa Senator Nicol, aku beromian tu ada sabun momi ancho. Speaker, ay tungol sa karsapal. Kay bani, kan kubra na rakso ko buwagi, lot ko tapan patunan lang, to kapan kubur. Ay tungol sa karang walap, kan kubra mo, Ria Honorable Senators Karos, leadership in Pohnpei, Saulang mga Karos, Tuon Pohnpei, Kampakapan, Tuon Pohnpei Karos. Speaker, mo nile Iratorol ranwat, isirapan parala mure, pwede mo murin mamola, pero pagkasakar lang mo mure pwede sapal na mala. Ita mi man sa kargo Speaker, ele tame iman patuan, ayo, patutulungan ang tarawo patupan ko promi, nintuan mo yapan tatak, utalang kaktawoy malatak, uyapan tatak, Pwuhng, o uyapan tatangkan, ilakyapan ko sunit, at tama kasambal, tatak malatakan kakumiya, uwe, sakul matahil tatak, nan pagkaw makatahil sakul man ki. Ang uwi ba ko ng Pohnpei nan wasan wala malamot, niyan sa mga survey tigo kung katiya uyamol, aniyan sa mga tayo kalakot, uwi wasan wala malamot. Ang kakmaaw, uwi kisang buong Christmas, ang sa mga tolakan pan, karakarakla, wow kan pan, patapatala, yes, ang kakmiya. Kadang kita aming miyayar Karos Speaker. Tungalang kapang Pwuhng kita bangki pa na, saudara ka na. Ay tungal, Iratorol, kamu kubura, itami tan pakitan kubura mo, pwede. Mengkawi ito, tuksong tutongkan. Ama naman memperkakapili ura, pwede tungalang kita ikasali, numumta, aban patukan kubura mo,
Ay man pagi kamuyan kak kasamo. Oanan koros may iban tungalan ko yan kak. Kagaki o kawasak. Namiyak sinpay kasal may tungalan ki. Nintuan ay uyaramas. Iman tayo pun court. At sinsetan kismet. Ari iman pagi sa kulma mong sawas. Dalang kak tatako ini. Uyapan tatak na ko na. Man speaker. O kung bakagay riya yan ako senators karos. United we stand. Always separated we fall. At tama kasambal, paitan tatok mo kami yan ang maluot. Ikabenggi and tatok mo mamami. Chapel of love, yayamo mo. Chapel of justice, apato mo lang kapong. Kusunod koros, makit koros mo kakautan ng maluot. Abang pasan kilimbak. Kung mawang armas koros. Honorable Senators, Melon Speaker, Mamia ay tungal pato, makit ay tungal paninay. Makasurwag kamatakalaman naman kumain. Kumali ang akila katipan na nayo. Dahil katakato katipan kap, kairo lang Pohnpei lakap. Makatay kan pat kipasang Pohnpei. Likop ko aligulog makatay sa kulmangki. Nandayra na sa kasampalan sa kaparanan sa Christmas. Ayakan mo man Pohnpei. Mang Speaker, sincere kitiyan wat nga. Abutin ay makara kinitanot lang masayaman. Mat, sang niya dikiduk. Awiyapan tatak mo Pwuhng. O makanong, itamipan tungalan kipatong. Mamiyay kay kasal ng mga kipatong. Ari, ay tungal sa karmasakpan ko maramay. Kitahimak pa na. O tatakoy ng tuwarwasan ko sunod. O Christmas pag-ulan niya ang way pa ko ng Pohnpei. Ay tungal sa karatamat Speaker, mamiyami agad nibil ka sa orkilabang ko maramay. Ibang tamasang sa uwi kita sa uyo, ay ibang tamang kamu po ay mga kamu. Kalangan ng kubur karusi aralara. Speaker Pwuhng Kerala, ito ang report ng Ranwat. Kamtauda. Mandan Ran, ito ay lapin korongan. Di Ran, Repan Pwuhng patulong. O robot wood sungan kanto. Yoralap kayu. And Repan Pwuhng wood patuan curut tu process. Speaker and sambadail Legislature Rano may mayang ay answer. Ini measurement puti sang sailok. Measure uyak siya sa matay tatok. O padura China. Ayo, nagkaroon kapin robot wood. Panwad, ini may pilata and should have patoto. There are two process. May claim short uyaw. Kapin sanggoros near. Iparoon ulan the committee o pagi alal tan robot wood when we submit the top o patayang attachment kan chorus iparoon wata. Kaya man. Kailangan Chairman Pahrek pwede kawawa the kapesen report report sa walu na biniyakali sa mga. Miyata masan ba? Kamu isa na. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungal wasapal bang kupuramu yo bang kupurakan koros. Pati ang kupuramu yo kupurakan kasamo Honorable Speaker and Sokes Municipal Council pati ang child. May Mr. Speaker, imen we ay tungal kapeng ay tungal Chairman mo, Chairman Jen ko. O kami tubo kita tatak nay, tatak mo, tatak winsak na report pa niya. Kami rin masangan tatak tuwa met. So it's debatable. Ako tabakan nintuan na santiyang nan men kabese o nintuan men katetakan mapateng suruh aku kita lah. Apaan mian so mau perkiraan wate bangkai sama matai session coror wat. Ang sumawan miya po kau nampen tarabu bukat temen kabesa bukat dan lelang wasakan koros makonang.
Melel Pangkupuran, Honorable Senator Mikael. Chansal nan kawait nin Raben Pwuhng metungalan ki, desabulman ki, miya palikasambal kay may kapi. Angkak wiyak siyan tatawad, angkak pagkatalan wasa kores, may kapi, etungal desabulman Raben Pwuhng. Ay wasa kami man, and chansal pwede staff ka na napalin. Ang report, my Mr. Speaker, kami alam ang report what sulit tabi lobo kami, my Mr. Speaker, nuwa karak-karak, kamakitalang kakriting dumasin. Speaker. Chansal na Mayor, kamagatiyo tayo ng iting dumasin ng report, o Mayor karayaman pa ng kamagito. Okay? Pagkubrayan. Makukuhin po na sa mga Vice Speaker. Kailangan Speaker, muwi man sa karmising bagay Mayor ka magatay. Amunay ba ang sakar itong asaratan, kapong kayo po niyan kapsuli, kapong kan na, pasayon nilang mga sakor, saksik itong aluan ng kamu Speaker, ongi, go leader, ongi kan pagkapayan na rupal senator kan, kan korus niya. At yang kailan kalarin na isang rangot o korus na tipayan ng kapesya kan korkorongan atau kesampal macam seperti mana iman kayu register itu kapeng oh jamin jayan go bagi report sainsan ini katawat kepercayaan video klip kan ini kawasak melel ewe kubur yang agak korusya na mamang tipayan o korkorongan o teman semacam itu kesampalan rangut kami ia register ki omen register main Speaker o honorable members sansal nan report niya kawai diu me yang tawasan ne betul me ele yang Vice Speaker nayo honorable Mikael itu lah bawa ele yang ia kemagdiu me suatu tawasan yu protein ya patuan yang tadi yang kaula di kalupingan na patuasang sa material staff kan wasami patuan kasambal pagi masojo opinion wo jal di bandel wasak jal kecil ika nailen na pilmia opinion na patuasan ng committee na patuasang sa material staff kan ya pagi itu ngalin mataw totoo mo leyang kolok-kolok patuasang honorable Mikael, sa majal puko, ante rikitin mo. Israel stapan na bil alata tutok sa puko, rembilyan disiplin. Na Chelsea ban lilisang mo sa puko, Chelsea ban subay sang muntang tukat kak lakapan. Itungol betul memang Mr. Speaker. Akong report ni siyang salir, nininin ujung. Ang tahan pati ang kumagit na mayor, kailan ko siyang tunasin ko. Wala nga, Speaker. Muna iban po na sa kumagit na mayor, iman patrawan, pil pati ang Senator Gan Huyay, tuwal Pwuhng, melel, kamitin jayan ko, pwede kita to kasambal na mayor. Ang kakatasan siya, may rapong pun, siya Senator Mikael, toko Speaker. Area Speaker, asayin ang kamitin jayan ko. O sansal me nan kawait me mia tena Speaker me uyata ko santo ko en kagata sansal me Legislature me uyata ko santo ko itu one chairman ya kasaleta Raben Pwuhng kak to ko Speaker Raben Pwuhng Legislature pana pal po ko palmeron bagang kasaneti kasantin Legislature eritami men patrawan itungol kapung o Senator ko Karus imen patrawan te ireyo ang kakan chanchala ang katkatwot o way pa kon. Nituan ay uya Speaker o nituan ay patrawan rule Speaker sura ka kaleb ka kaulan Senator man the Senator elect man. Udan Speaker ban ale kupuran palimeron o ban uya nan uya kupuriyo. Eitingal wewe watak rule. Eri ang kakata chanchala ma Speaker sura ka kita kaula
Pwuhng senator electment ni Australia ti manaman o ututin palimaron in legislature. Melel acting speaker man ka. May nagkatin sabang dan kupura may. Imet mimen kami siyang tila sa karatakan man yan. Kailangan din chairman wag tayo bang katiyan anusyus ang supplement kita report sa supplement. Karos mautong dalam rejung ti masan ben standing of the report riop kuali sa kwalu laban niya sa klimaw masani hey Pwuhng masani show kamagat paita tayo rejung ti masan ben standing of the report. Karos mautong standing of the report riop kuali sa kwalu laban niya sa klimaw masani hey Pwuhng masani show Sansal makamagat paitar o tayo supplement kita standing of the report riop kuali sa kwalu laban niya sa klimaw. Kami Chairman Carp. Privilege my Mr. Speaker. Kailangan ni tandong alin riyan sumaw. Itong alwa sa bal bangko pura mo bangko pura kan koros. My Mr. Speaker, kung kita tahu kesembalyo me pilpat padanan sama kamatin moni o kamatin moni ono batan kakapali ang bangko pura kan nan sama tay session in mesang ranwat. Ay minuwaw karakarak. Kamu kekailan ketiang brand ira cororan sama day kalanta. Jan selama kawait tak kamagadan chairman dan moni koros mau tung kamagito masani Pwuhng masani so kamagat paita tagat kecil pun nempe isa kono ira coron. Kamu chairman. Kailangan may Mr. Speaker itu ngalwa sa bal bangko pura mo bangko pura kan koros. Ipada sa mukamtin moni. Ang ira me maluat kabuka ke kamitin moni yang apali mon kay musaglang sa matay session the special session would mabit governor communication pa ko wali sa kuno level niya sa klimao governor communication pa ko wali sa kuno level niya sa klimao ima apali sabul man kabina fito tesudo kamana kamutang ko sa net sila bugisi sa kisu leban niya sa klimao melel section 8 Riau raputik Riau section 2 ira tig kisu section 2 ira tig isek nira lam Mr. Speaker so kamanamen kabinat to ke dala lop limanan mamalwat kamanatan kak padulang small business po na pali ananin subsidy makin patota nintuan kasan di small business and uyak program and Christmas loan. Padang met jalanan memalwat kamanatan kak padosan nan pave road fund mebana pali ananin kaunsak product yu magmugit melelaltan culvert o santin culvert ang civic center memalwat kamanata ang pelang momotson pelang. Padang met my Mr. Speaker, moni yu memalwat kamanata, mewa patron nuwan jalanan, tuwa isak payo. The jalanan, mapali, moni kamanamantaryo, malwat kamanata mono, when kak patikiyang government in when sa Pwuhng, arayban kasarawi, sa maraypasan ko sa net, murin tatako, magdiar buat kemagajan moni ya puente asaraw kasambalwo legislator bu ketala ko senado patron moni ba na pali obligation the prior commitment and government in South Pwuhng ang kasaraw benran pasan ko senad aso kis muri ko moni wa sa magit senador Edwin na South Pwuhng kaptalong kawait o malwat kamanata mono an kak apali kacaman ben sa Pwuhng massacre na sansal uyak siyan pada ben Pohnpei. My Mr. Speaker, sansal na sa matay rule or wasin pasan ng kosanet. Niyaso may legislator ban ang sangon tatawag matuwa damat na bansang gabi na sudah kamana kamadang kosanet kan nan madalan rana isak Meban count succession. An social deliverable legislator kak
ketiang nan tata gua tola bonso kamanaman te ma session wo musagla o legislature sote apali tata gua agak sabali yo tola bonso kamanaman en kabina nan sessionin muren session me kabina kataroto sudah kamana kosenet. Mr. Speaker, sama kami din mo ni kasambal kay assignment wat. Email eta ni may isang rawat kulak tuwaw sama kami din mo ni patikiyang sama tayo tarag-tarang kampan mo ni. Ira mesansal nan sa man kabinamen kabe sa pagkuwali sa kuno le mangyari sa imaw. Imen pada sama kami din mo ni Mr. Speaker. Owiya sabol man datungal kapung. Ang kabina po kaya nanti yang cek kanay kemudian ko senat melelban kubura po kaya nanin men Pohnpei pilmen kabing kiyang terenggampan mo ni po kaya semua may pati yang kami di tulak tua men sangat ranwat sama dahil contoh tangkan nintuan kapat makin miyaw mo ni kan makamana-manta napalitian mo nuwat essential me kapat me uya usang eksekutif so yang aki cala silop yu memalwat kamanata and yang itan tatangkan memalwat pangkasan itu nintuan moni kan me bana pali tatak elayang sama kami din moni o terang kan ban moni sabol man ke bena wewa penawat malwat tekawai juan kak miasang kami din moni ang kuburan malwat me when moni me ban patulang small business HR and kakapol when moni me ban patulaw apali culvert and Pwuhng civic center most of the ban patusan and general fund in tuan ko sanat me kamudang ko sanat me wa ban patusan and paved road fund miya moni ang moni makamanamandang sa Pwuhng kahit yung moni kamanamantaryo med me wewe manaman me apali moni makamanamantar koson na den KAPWARESOU menen moni sudah padu eksekutif padu legislative legislature itu makakti applicate moni eksekutif sedekak me wewe moni itu aja. Uya pene panto toklam amended nang ko senat. Eri eu pene tekawit pene mamie kami tibil ewang terang gambar moni. Enka ewang kabina. On ka kadete me kapat pen wen moni magak tatok me eu tut peweu sudah yang aki dalam silop me malwat kamanada pun yang itan ananin moni o ananin tatangkan may bana puel nantian moni wat. Puel ko mapukat may Mr. Speaker ibaan pata sa mga kami din moni melel Israel ko may yang pat yang karong-rongan may sang ranwat o mapil ko na yang aran kak yang kawit kicay me sa mga kami din moni o nabatar nan sa sinan ranwat and kakawit malwat and tolab mon so kamanaman and kabina nuwaw na bag malele utut ton kubur mau kan maban miya we kan tuan kawit kan martika da session we sumpung ka sampal wat irai men Pohnpei kan mayang kas kuwan monowat maban padalang small business ram biliyang payamau ni aralap I kawit wat may man sakar kita pan kuburan malwat pwede kita tahu kesampal mepeipinan sa mga kamagin moni o en kakapwel pan kuburan mail nan sa matay session in mesang rangot kalangan may Mr. Speaker. Speaker. Kalangan Senator Carl pwede iran kabesya masansal siyang kamuy mepidata so kamanaman kabina metoke o sunod kayo mag-trial kamanatayo dahil kat nan hiratoror na kamagatiupan miye kimen
patawan and kak chancel member So move, Mr. Speaker. dahil kumbal nagmasok. Ipagkitaw
Magtay ruya kupurok tay kat nan retoro ro sansal magtay kat nan masina ben reum masansal Senator Carl ero ipampleo pona sa Senator Carl. Kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal bangko pro mo bangko pro kan koros. Imanutud pon wo na magtay sa bulban kiyer nan madaling kamal o kaway din Chairman Net o nuwaw karakarak kamagad malwad nintuan sa matay rule o nintuan pa iralaut walu sa kinaisak payo irabudigdike wan sa matay basa ng kosanet ang mepit sabon man kabina men kabese nembe pabu wali sa kuno level niya sa limao may itan so to kamana kamantang kosanet silubuki sa kisu level niya sa limao o kamagad malwad nuwaw karakarak talengak tola bos no kamanaman ng kabina. Chansal makamagad Humi Ayer koros mautung kamaguto asani yei umo asani show kamagad poita miya masana pe kami Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker sansal nan amaway tungal wa sa bal bangko pro mo bangko pro kan koros sansal nan ruwasin sa matay basa ng kosanet o nan sa matay rune makasanet di uya banusus ang tulab ng so kamanaman rulay sa kriyaw paduan me ang tulab ng so kamanaman ng kabina usus pang uyaw ng lukwar o sura pa malawalaw sang usus ay sa kuwanaw nutungata puyan kakpuita pero po yung may Mr. Speaker kami me kurakan mesan o menuaw karakarak kamagkat kitalang kakriting jemasen po katiyang nanusus. Riyaman. Chansal ang mau kamagat mag sansal e tayo riting jemasen pe koros mautung kamaguto masani yei Pwuhng masani show kamagat poita tayo riting tiyan masani pe koros mautung Thailand taula bon show kamanaman kabina me paytight ni Governor's Communication Pab Koli sa kuno lebanya ri sa klimaw masaniyay Pwuhng masani show kamagat paita rok tay bang katiang nan usus o iban po na sa chief Amen. Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irene, Senator La Torre, Senator Laben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Mr. Speaker. ay Anjan sala ang ibukon masabul matay lisus matoko kamutang ko sunod silub kisi sa kisula banyari sa klimaw ang T1 iso kamanaman yung kabina kay tola po iso kamanaman yung kabina me alatia rusus isak tuwaw a o sutra mauwang ranwat try kamanalar kamutang ko sunod silub kisi sa kisula banyari sa klimaw LT1 ni unsiyak Privilege may Mr. Amoy Speaker. Chairman Court. Kalangan may Mr. Speaker. Ito nga alwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan koras. Men pata sa mga kamatin mo niyo, uya itong alkapang ang bangko pura kan pura.
Puitan totok kesembal magjalap dekat sang. En sansal bang burakan me wewe bene me mie ang terang ban moni. Pugi kesembalin apel karwaru me anane mie ang moni me ban batolang small business. Akawait me nuwan matang koros. Kosan na tuwa dan lelang pan kuburan ka bena. Wen moni me ban apel lang small business and kak apel nuwan karwaru koros. Ma lella ranwat rabana bali ranwat. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan din kami chairman itu onom sa Kadkadaur uya ben kamanaman ko sunod utami pan patutumuri kami floor leader Kalangan speaker ay tukal waon. Kutu ada speaker ban patuan i floor ma senator Edward ang kak. floor leader here floor on Senator Edward. Kalangan promo honorable speaker HFL Kapwuhng floor kumpure honorable speaker monevan pacho karkara men pagpang promo ngomong kachking yang muy HFL sekarang kay poni wow Kapwuhng kagan pachang sabol mi mesansalero wow kan mesansal HFL wow bang promo honorable speaker Pwuhng honorable vice speaker honorable floor leader honorable senators kano iraikan me Sansalangar bank promi honorable speaker honorable senators kanu yang pachang yakupur men Kapwuhng ki anso mau mi pachuan chungolen ki puyen ka kan KPS yang bank promi olin kolonia ka me bilang pachang sabul mu yakupur engka kan pachuan chiang ki melel vice speaker in kolonia town government the council Mr. Shaniber men pagita ma cheka kachkiang ulo polok kasan Honorable Speaker kupurma memia puyen kaken chungolen kiche yen kaken pause chungol KPS bank promi amen olin kolonia me yang pachang sabol mumi tawiyo kupurin me sangat ye taraktarin molen kopung Mr. Harris o men pakita molgo chelanga kachkia me ulo polo kasan Honorable Speaker puyen kaken kamse kai chungol KPS ong bank promi olin wain sa Pwuhng men me bilang pachang child ye Kansi Ponti men pagkita molwo cengkak flip kapese kolong kas kalangan ng kupromo honorable speaker kum kupri ye hingkagan pachola imen ichongolen ki ira chorore wagi ichongolen ki an sumaw men sagaro promo kupurmawan mi hingkakan saleta kalangan honorable speaker kum kupri ye pachowan ay chingolura choror ipachuan makawit pe banggagan sansal tosang Germany health apnin tuan ipachuan yang committee in health o karongrong chochi ipachuan yang nintuan ayala kawit melel mepit program yu maragun pachuan program in leprosy sansal marapachuan kawiter nan South Pacific o North Pacific wasa chocho re-eliminate the kasorela sumaw leprosy. Honorable Speaker, Honorable Senators ko sansal manan South Pacific o North Pacific sap silu the country silu maluwad me recycle eliminate the kasorela leprosy. O FSM yang Pohnpei bil pachawan yang ay may no kasambal kiki Honorable Speaker nan survey me miye o katetegan me miye kolonya me pachawan kolokol. Riyay may alayang imen pachuan ay motion. Dahil kumiyan kagan kupureta appropriate committee may ichipan sa pungla committee nel. Dan kagan melel ruptong maluwach ya studies in sabun maray taray chingol tutok o iya sabun maray tutokan sang parwot pachula sumbar limaw. O ipagkarya man Honorable Speaker. Sansalang mga magkamagitiyong mo, koros mautong kamagito, masani ay, uwang masani iso, kamagat pa ita. Miya masana ba? Chairman and House. Miya masana ba ni Reo? Kalangan speaker kaya balay tungal sa karanwa. Kapwuhng rama sansal. Petroson, mahaw. Eri
Tame Sansalata San Ren author and floor motion ye me mele lupum. FSM Surban Gagan waited the short trip will ben Kapin Saledwet. Kareta Chapel Moma Committee and Rosanma ban Apali floor motion with Karyao and Wielamalam and Kosanti and Nansanwari. Ishak Shilu, Kloga Ishak Namencham. He met my Mr. Speaker. Kalangan sa internet, miyata masan po kami. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pal, bangko pramuyo, bangko prakan, wan kiraikan, mamalwat ka sa moyer. May Mr. Speaker, may nukonanga, talang kaya sa Matay Station. Kaya ito mangi Japan Kosantin Committee ka, Nansanwari. Assignment, may panuya uran, what the Leo Kop Kupuru yan, pwede pa miyo kita gila. Tapi kamelele me Pwuhng Kosantin malwat me nansang session me tuwa ranwat niyang bangkair akong bilban pata malwat o Pwuhng sabul madahil ran maong Christmas ang men Pohnpei ikamelele me ito tahu me koneng jalan ketiyang lalu ang ramasan sa di Pwuhng o pagkamat may Mr. Speaker nuwa kararak kamu ke jalan kak rating temasen pe. Asan sana mau miyer kamu ke jalan tung temasen pe koros mau tung kamu ke temasen ye. Uwa masan iso kamu ke paitar osan sal me kawait masang chairman ban report ni karyao and week in sabul matai regular session. Oni tuan kawait me ye kakete autoban committee kan sudah tutuat dan nak kupurau penuh iram chansan. Kami floor leader. Kalangan speaker ay tukalwa umpat patota bang from vice honorable sentor kang koros wapil. Paun kirai kang koros mayang patrong cairan. Speaker men nuwaw karakarak sakara kupramail cailenggak. Kaya raya tol sabul matay kupur. Karya man. Ranwood o papasan ruwasin sabul matay pausan ng kusun na to cailenggak prong sa pali. Ito mamiyo magkutso kasikpa mapansan salito ay mampagkoryo man. Karya man. Chan salam mau kamagat yumiyer tayran komaldisan an uyakpur o sa palpane kauno kupurek tayn nan January karyawan week. Amoni pan pone sa kamagito even patrawan moiteng senator kan mamiya pakair chairman kan wan kakan chanchay kamu chairman Kalangan Speaker Ivan Parawan Pada sebelum committee and Christmas parwat kayu begitu sudah ansu we sabul match kapeng bagi sunalam yang kami tuat bagi lagi keporobor me patro yang git sen we kawan pen sampai Christmas and parwat Irano met ran sampai Christmas sampai tadawan Christmas pan trip blok silu o trail ban kitchen and program motomot trail ban agis kawe tawot Christmas o mori trail usagila sakau ceremony yu o aplangatang kamui o me taban pan MC ban moiteng trail komalti o trail peraperan mobil peraperan o lelkulok yung tailban ketpasan. Begolan Christmas and yeyang kubur koros. Enjoy your Christmas and don't fall down. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan chairman and chair ko the chairman and Christmas party. Masular pakair imen wulian try di melel wiyay tungol Pwuhng Kadkadaur Melal Senator, Honorable Senator kan koros. Pwede sabul matay tatok, magtay kaim siya kalaranwat. Ipatrawan matatok totro melap, magtay sobay o kaim siya nantiyan tatokan special word. Imen wulian try di melal
Honorable Senator Kau Kapung Melel Molen Wow Pwuhng Kupur Nakin Kadkadaur Thailand Siu Chorus Kapung o option Kabina Kapung o Molen Kopung o Sabul Marail Tontotongkan Rail Tungal Tontotongkan o Tontotongkan Pohnpei State Government Chorus Nakin Patkiyang Legislature Tatongkan Magtaikin Uyak Parongorong o Ngerai Halangan Kupuramail o Pwuhng Tama Chairman Carl Patrawan Marangin Christmas the Sombungan Christmas I mean Wulian Trai the Chorus o Uya Sabul Matail Ran Mawan Christmas o Paranin Parakap o John Pohnpei Kalangan Kupuramail o Merry Christmas Parakap